ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ғариб, ҳама каса хубен тинҷан. ирӯз 3 июни 2024 сол 1000 рубл 119 сомону 50 дирам дар амонатбонк. навора бо диққат тамошо кунед. хонаҳои беҳтарин арзон, заминҳои арзон ҳастаи квартираҳои арзон ба хотири шумо навор кардем. тамошо кунем без пропуска. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp имо роӣ кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, корто набуд мекунем. ирӯза наворда ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Ҳисор, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Ҳамадонӣ, Московский, аз шаҳри Хуҷанд, аз шаҳри Сарбанд, Леваканд. хулас навори зур. бо диққат тамошо кунед. аз ноҳияи Восеам як хонаи арзон ҳастай. лайка бизанед, дар канали мо подписатсия кунед, эълона сар мекунем. тахфифи навро бо 30% баҳри муҳоҷирон дар Федератсияи Русия пешниҳод мекунем. шумо дар Русия фаъолият мекунед, вале мушкилӣ бо ҳуҷҷатҳои худ доред. ин мушкили шумо ҳалшаванда аст. мо барои шумо билети донишҷӯӣ, картаи донишҷӯӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои лозимии шуморо омода мекунем. шумо метавонед бе ягон мушкилӣ 1 сол кори худро пеш баред. айни ҳол шаҳриёр барои шумо тахфиф бо 30% гузаронида истодааст, ки ҳар яки шумо метавонед аз ин фурсат истифода бубаред. хидматрасонии мо дар тамоми шаҳрҳои Русия. сину сол ё зану мард фарқе надорад. барои муроҷиат намудан шумо ҳуҷҷатҳои лозимии худро дар WhatsApp ба рақами ҷам 7 926 359 90 43 ирсол намоед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Фархор, дукомната, 7 сотиқ замин масоҳат, 160 000 сомонӣ. ана ҳамин хона фурӯхта мешавад. ҳавлии калон. хона дар ноҳияи Фархор дар уртабуз деҳаи дар кад мебошад. масоҳат 7 сотиқ, свет об ҳастай, ҳамаш ҳуҷҷатош 100%. маконаш ҷойи хуб. маълумоти пурратар ва видеои хонаро метавонед аз ҳамин соҳибаш рақамои 974 бигирен. маълумоти пурра. занг бизанен, роитон мекунанд. дар WhatsApp-шан муроҷиат кунед. ҳамин рақамои 1990 ахираш WhatsApp ҳам доштааст. бо камтар нашоти нархаш муомилаи хубам дора. арзон мекунаш. дукомната, масоҳат 7 сотиқ. занг бизанен бачако бигиренаш. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дуюм дар шаҳри Леваканд, сарбанди пешина, деҳоти Истиқлол меган, дар ҳамоҷа қарор дорад. дӯстони азиз, деэтажа 4 комната, 3.5 сотиқ замин масоҳат, 200 000 сомон нарх. хона дар шаҳри Леваканд, деҳоти Истиқлол, туятош меган, қарор дорад. аз ду ошёна иборат буда, ошёнаи якум барои зист ва тайёр шидагӣ ҳастай, дуюмаш нотамом. дидестен якум этаж чӣ хел ремонти фасон кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёр. 3.5 сотиқ замин масоҳат, гирдаш маҳкам ва на ҳоҷатхона дар даруни хона ҳастай. ивазам карда мешавад, бо духонага алиш мешавад. вариантҳоро пешниҳод кунем бачаҳои азиз. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. дар канали Саудо ТВ подписатсия кунем бачаҳо. лайкҳои бепла бизанен, мода мотиватсия бутем иншоаллоҳ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. бачакои Вахш ҳамиҷа бошен, бинависен дар комментария ки мо дар ҳамиҷа тамошо кардастем, бофаҳмем ки бачаҳои Вахш ҳастанд нестанд. нархаш 200 000 сомонӣ. дар бозори Гулистон дар ноҳияи Вахш, 4 комната, масоҳаташ беҳад бисёр будастай, 13 сотиқ замин масоҳат. ана ҳамин хона фурӯхта мешавад. бо диққат маълумотоша гӯш кунед. мехонам, хона қарор дорад дар ноҳияи Вахш, дар байни бозори Гулистон ва бозори Багара, Ленинград мега. ана ҳамуҷа хулоси гап.
مکتب 19 هموجای 13 سوتیخ 3 خانه کلیدور بانیا کوخنی آلوخانه قریب گردی خانه محکم قریب زنگ زن مسئله شیر بچه. سلام علیکم برادرو. این سالنیکوی کلیچکایی میتراژ نی همه رزمیروش هسته. این خیلی گردکور هم کلیچکور رزمیروشون هسته. اینا رزمیر کتیم همه رزمیروشون هست. نه سالنیکوی سلیندران منژت سالنیک ستوپر چیزی معقول تونای زنگ بزنین هسته. همه چیزش هسته برای مخلپت کران اکسکواتر دولان ترکتر زیل همه چیز سالنیک داریم. زاود اپارات استرومنت همش ده سالنیکوشون هسته برادرو. همه رزمیروشون هسته. مرحمت زنگ بزنین با رقموی 988 20 20 68 زنگ بزنین. انشالله کارتونا دود میکنیم. تمام رزمیروشون هسته. سالنیکوی اپارات زاود سلیندر چیزی اپارات استرومنتی دارین سالنیکوشون رزمیر قطعه رزمیرش بگین تمام یافته میتیم. مرحمت زنگ بزنیم و نمره 988 20 20 68. میگذاریم با پنجم زمینی فروشی. انام بچه‌هایی که زمین خواستن ما شما را نظر میگیریم کامنتارتون بچه عزیز. ناحیه دنغره خب کشزواد میگن. انا هموجا خلاصی گپ участка 4 сотихай фундаментои тайёр дорад. маълумота бо диққат гӯш кунем бачаҳо. 110,000 сум 4 сотих замини фурӯшӣ дар худи кошзавод. фундаментҳо рехтагӣ бо хонаҳои 3x5 спални 3x5 зал 3x6 зал 2x3 калидор зал 3x3 кухни 3x3 веранд кат 2.5x1 вана 1.90 калидор дӯстон. ана ҳамиқа хонаҳо рехтагиаи битонаш тайёрай. дига чӣ тон мефура? пенаблока мебарида хонара мебардорӣ тамом зиндагӣ карда мегардӣ шербача. ина занг бизанен маслиҳат карда бигирен ша. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор. бачакҳои ҳисор амиҷа бошем тамошо кунем. 173,000 сомонӣ дукомнатни квартира дар 9 этаж қарор дорад. 45 метри квадратӣ дар 8 микрорайон. духонага 45 метри квадрата 8 микрорайон дар назди роҳи марказӣ. дом аслан 11 этажа. ин хона дар 9 этаж қарор дорад. об свет лифт тайёрай. мардум зиндагӣ доранд. дидестен кадом ҳолат қарор дорад. одамои конкретӣ бошен занг бизанен. мо ҳам мардаке муомила мекунем мега. аз канали мо савдо тв занг бизанен бачаҳо. худо хоҳад бо арзонтон мекунам. лайки чандама зади бачаҳоча гап заку бишнавем. мегзарем ба квартира навбатӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастаи дар шаҳри хуҷанд. 220,000 сомонӣ яккомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 30 метри квадратӣ дар 33 микрорайон қарор дорад. барои тамос рақамоша мондем 929 330 052 занг мезанен маслиҳат мекунем. худо хоҳад мегирен шабачаи азиз. ина ҳами квартира фавран ва фавран фурӯшӣ. дидестен ремонтҳои квартира бад нестай. ҳолати беҳтарин ремонтҳои зур қарор дорад. як комната 1 этаж. маълумоти пураша занг бизанен бигирен. ва шумо хона замин мошин квартира технико дошта бошен дар аввали навор рақамҳои мо мондагиай
روی کنیم رکلام گریش میکنیم فروخته میتیم انشاءالله بچه عزیز. میگذاریم به هشتم زمین فروشی. بچه‌هایی که زمین خواستین از ناحیه همدانی مسکوسکی تماشا کنید که 85,000 سامانه 4 کمنته 2 ساتیق اگه 4 کمنته را بیتونش ریختگی تیاره میبرین پینه بلوکتونه غشتاتونه در 3 روز استا میبردارش میشود خانه 100,000 بچه عزیز. این مرمت پجالسته رقمای 985 را زنگزه بگیرین. السلام علیکم مردم اوچسکه خر میگه اوچسکه ما میفروشم 7 از 10 ساتیق مساحت زمین 4 در خانه ویران قدول کوخنی بنیه بیتوناش ریختگی حق همسایه زندگی داره. خوبیش همیه که با سودا هم میشود ارزان میکنن. اگر از نام کانال ما سودا تیوی زنگ زنین از سامانتجه دیگه جانه خریداری انیق باشی مرمت زنگ بزن مسیحت که. میگذاریم به نهم خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدی حولگی دیتاژه. بچه هایی که از شهر دوشنبه خانه های دیتاژه ارزان خواستین انا تماشاش کنید در شهر دوشنبه ناحیه فیردوسی 245,000 سامان دیتاژه دکمنته 1 ساتیق زمین مساحت داشته است. که مساحت زمین کمتر بوده است. السلام علیکم مردم خانه خانه دیتاژه داریم میفروشیم فروشی در مایس کامبینات همون طرف خلاص نزدیکی مکتب مسجد پلیکلینیکا سروش نفروخته می شود با نرخ 245,000 باز معامله داره همین حالت فروخته می شود. زنگ بزنیم بچه‌ها خلاص دیگه که چخ کرده خانه را بگیرین. این همیشه خانه پشت همین محله. جمعه تقریبا 150 متر همجا خانه باشی. اینجا ده درآمدگاه ده می شود. اینجا خانه او درجه دیم خانه می شود. ایسا درجه مسجد بلوترک بیمارخانه دوره. السلام علیکم دوستان عزیز تماشاچیان کانال سودا تیوی. همه کسا خوبین تینجن مردم غریب خوبین تینجن. باز یک خانه فروشی در ناحیه بوسه محله کفترخانه در همین دهه تقریبا 100 متر طرف دست راست مسجد می شود بیمارخانه می شود. همین خانه فروشی نه مردم زندگی دارد دوستان عزیز. خلاص خانه را شما نشان میدیم با دقت تماشا کنین. همراه صاحبش مصلحت کرده بگیرین نه استالبا اینجا سوید میگیرین. خلاصی که نخ با مصلحت زنگ بزنین چخ کنین بگیرین یکی فقط سروش نفروشی. همین خانه سودا میشود 6 سوتیق زمین مساحت دارد. کسانی که خریدار انیق هستین زنگ بزنین همراه اکا چخ کنین رقمش هم در اکران شما. چند در خانه اکا؟ 3 در خانه دارد. کوخنی بانیا کلیدور دارد. آب سوید پسته‌ای بیس کم بودی هستی. شما در خانه ها را نشان میدیم بچه عزیز با دقت تماشا کنین. خب دوستان یک خانه 2 خانه 3 خانه اینجا کوخنی بانیا های خانه ها دیدستیم پر کردگی تیار و سیمن بلاک برداشتگی یک طرفش با لای یعنی که خشت لایی برداشتگی. این کلیدار هم برادر پدوال کلیدار میشه خلاصی که با این حوله خانه دوستان. اینجا حوله خانه اوغیلی کلان دارد. ما شما دا اوغیل نشان میتیم با دقت تماشا کنین.
خانه را تقریبا 10 سال پیش ساختن. اکی طرفش نو کردن، اینوشا نو ساختگان. اوغیل در 10 سال پیش ساختگان. میدیسن اوغیل به نهایت یعنی که تخته و چوب‌های به حد زیاد دارد. کریشش یعنی که تازه bez یگان زدگی پوسیدگی شفیران نوان میتونن امی را گیرن در امی زن نو چیکار کنن بلوش محکم کنن بچه عزیز. خب این همی حالت این اوغیل کلون 2 اتاژه میتونن زنگ بزنن مسیحت کرده بگیرن دوستان. انا اینجا آب پسته‌ای برادر عزیز هسته در اگرات آبی به پول bez اوچوچیک اینا باز در بیرون هسته آب یعنی که با نپار و سویت ایش به سویت. انا ای اگرات اینا چورمغزی کلان حجت خانه. انا همین خانه میتونن زنگ بزنن دوستان مسیحت کرده بگیرن. 3 در خانه کخنی بانیا حجت خانه کلیدار همش هسته. بیتونی خانه را به حد بلند برداشتگی تیار. انا همین سنی فروخته می شود. خلاص که زنگ بزنن مسیحت کنن لایک را بزنن بچکای وسه نوارا پدیلی سکنن خدا خواهد سودا شود بهترین می شود. انا همین خانه فروشی. خب دوستان عزیز گیردی خانه محکم هم تیار نگاه کنن. اگرات اوغیل کلان خلاص سودا می شود. مساحت 6 سوتیخ. فقط که سراچ نه خانش دیگه فروخته می شود فوراً. انا همین دوستان عزیز اوغیل خانه این قدر مساحت خانه 6 سوتیخ میتونه زنگ بزنین. اگه جای قزیقش آمدین برادر نرخ خانه 95,000 سومانی به حد ارزان. میتونین زنگ بزنین رقمش در روی اکران شما دستی واتساپ همش کار میکنه. زنگ زده خریداری کن بچه عزیز. انا همین خانه فقط سراش نفروشی. مکتب مسجد بیمارخانه همش در نزدیکی. سویت آب بس کم بودی مردم گیرد و نه هم زندگی دارد دوستان عزیز. اینا بین قشلاق ده در بین ده اینا همینجا. اینا دوستان مرحمت زنگ بزنید با خداتان مسیحت کرده خانه را بگیرند.